Ya Aykan'ı men aytam. Өзүңүз айтың, мени бузду дейт. Точно Халиманы сүйдүңүзбү? Ya ben Halimani süydüm Aykan. Sen keregin yok. Sen bir gün kiresin, ertesi günü kirkbeysin oldu. Erten girem oynuyoruz da men Özgürbek'te suyuyorum diye. Canım ben seni suyuyorum Özgürbek diye. Kim? Haykada. Aykay öğretti. Ya kızlarımızın vaktini bakıyoruz. Deydi Haykacı. Ya bana Ayta öğretti Aykan. Ne deyin Aypaş be? Aykan'ı ben süydüm oldu. Halima süygenim var oldu. Өткөргө жагабы Халима же жакпайбы? Жогат. Кайери жагат, эркек жайт. Бар жоғы жоғы. Бар жогу жагат а. Ошко барганда эмне кылдыңыз? Айтайын базы элдердин алдында. Айтпай эле коеюнбу? Monday demek be. Zaman oylup kalklar. Молодец. Halima öte zor kızsın. Şunda жақсы. Vardı, orada vergile sırası. Şart olup gelir. Toydu kança gün ötközöz. Özgürbek'e toydu kança gün ötközöz. Искак Разахов'da 3 gün katta toy ötkürüz. Zakis qanday o? Zaksam zor bo'ladi. Seni Искак Razаховga bormasam bo'ldi. İskak Gapga razak. qaytarib oldim. Katta toy qilib ötkürüz. Азамат байке рахмат. Сен теми 3 гүл берип коёкчу. 3 gün. Dağı? Zor bo'ladi da toy вечер bo'ladi bo'ldi da şunu menen kilaveramiz de. Kim dağı? Birolar meni tanıştırasın meni dağı oldu dağı. Ya bu yerda tanışamın degan odam chimin bo'lib ketadi. Allah menen Кези tanışamın. байке рахмат. Ali sen tanış eleksin. Ali ciddi adam követ. Şurada 3 balalı oğlunuz geliyor Özgürbek'e. Balağımızın adını ne de koyuyoruz o kız balalı oturamıyorsak. Eköz koyarlar, davullar koyatmaydı. Өзүңүз коёт. Өзүңүз эмне деп коесуз? Балалуу болсоңуз чын эле зор суроо бердиңиз. Балалуу болсоңуз атыны ким деп коесуз? Hazır. Talgatbek dep koyam. Эмнеге Талгатбек дейсиз? Жөн эле. Balam bulat deyip. Жок өткөрөм. Мындай серьезно ойлонуңчу. Сиз балалуу болуп атасыз. Не деп коесуз атыны? А? Kız bolsa kızga ne de koyuyoruz, balağa ne de kanda atlar. Сиз болсо ким деп коесуз атыны? Musa Madina. Мадина деп коесуз. Siz balanın atın koyun, ben kızın atın koyun. Oldu. Bala türese, bala türese başka. Siz koyuyorsunuz, kızın atın ben koyuyorum. Oldu. Balları da bağı öğretsin mi? Ben kılıp karab. Bağırım. Cidden. Orijinal olaksıyım. Kızın aklına ne de koyasın? Kızın atın da ya. Birinci kızın atını Ayka da koyuyorum. Oldu. Неге болду дейсиз? Сынап атат о. Daha ikinci nece? Siz Ayka desem Mayli dediniz be. Ayka desem Mayli dediniz be. Buraya pasife. Ne Ayka desem Mayli de otasız. Ayka nuttu. Halima bu dediniz mi? Beti çok. Ha? Ya ben Ayka'da gördün da ben lan. Niye sınasam siz bana Halime deysiz? Ayka Mayli de. Cağa Ayka sizge. Ha? Yok. Niye ne oluyor? Yok demiş mi? Yok ya ben bilmeye kalktım da sen Ayka desen Ayka ödepin de. Kaşa kılasta işte. İşte kaşa kılıp işlerimiz. Ya başka atlarda Ayka semiz ve ötkür deydi. Sen. Arı. Halimagandayken sizin kanınızda aytayım mı aytpayım mı? Bitti vatanlar işte. Hoşta eşlerse olgan emas kılganda жеңе жөн эле тамашалашып атамын. Халима жеңе бизди атайы чакырып, а?
Yo men kamelachi. Kamileti odamlardan qal. Men oroz etem-da shu. Shu qattiqroq jeb jigo'rdik-da, o'tkiro. Qattiqroq jeb. Halmachaga tamog'ini ham urib jigo'rdik. O'tkiro. Meni tezsiz mağa gül jönöttün, 101 roza jönöttün. Ertengden başlap gündөгө men gözüm açıp turganda janımda 101 roza. Roza ertengden başlap jönötön, ertengden başlap. Sen o iştele işteyberбейсиң bu. Nege men işleyipsiz? Bagasta men көчөлөp жүрөм, эс алып жүрөм да. Не болду? Ama men bakam makın. Ошондой боласыз. Hal bolou deyil. Açalar okşaydı. Азап окшойт, үйлөнбөй эле коебузбу? Ha? Катын алгандардан сұрайсың, эле сиздер жыргап атасыздарбы, катын алып деңиздер, деңчи? Qatın alıp sizler jırgap atasızdarбы? Gül берип коюңуздарчы тургандар. Başka жактын аялдары өзү. Кантип жырга эткен? Неге жырга эткен? Турушу чыгаша дейт го, өткөрө. Turuş çıkaş. Çıkaşa değil. Жөнүп жашоолору тозокко айланган дейт. Үйлөнбөй турганда. Кыйналасыз да, өткөрө. Күндө иштешиңиз керек, багыш керек. Булар тарынат кесең пул бер дейт. Күнүгө 2000 берсеңиз, буга 2000 дагы аздык кылат, өткөрө. Күнүгө 15 миң дейт. Жеп кояды, 15. Кечам кыйнап таштайбы дейм да сизди. Кыйнабайт, кыйнабайт. Кыйнабайбы кеч киргенде? Жок. Кеч киргенде сиз кыйнайсыз, Мен кыйнайм. кантип кыйнайсыз? Кеч шерик. Сэр адамда болду. Ne dediniz deydi. Aytыңызчы. Şerik kere. Şerik деген сөздү билесизби? Kıynavaç sen de. Ой, бля. Böyle tuğanlar. Өткөрө баштаганда мага сүйүүңүздү тартуулаң, мага бийлеп бырдап берип, мен сүйүүңүздү мындай эме кылдым да кичине. Атканда. Убагымда акчалардан бери котордум өткөрө эке. Далилдедим, мен сүйүп калганыңызды далилдең да сизге очуп келдим. Мен кетем. Деген колду өткөрө. Adamlar. Яспан. Сүйүүңүздү арнабайсызбы мага? Canım, de var ne? Ak suyum benim, alga tüküdayım sen. To'xtam. Pul deb atat, pul. Akça ver deb atat. Meyli qo'yib olma. Erkekçe azır akça surab atat. Ne qilamiz? Bering, o. 1 milyon kerak. Qantip topamiz uni? Dostlarımdan so'rab ko'ray. Dostlarımız sırası keçiyor evdeyim de 1 milyon sırasamiz ötkürü. De keçpeybi? Keçbey. Dostlarımız, Baylarım. dostlarımız dadilarını ekin. Dadili. Мага акчанын кереги жок. Акча таап алабыз экөөбүз тең иштепчи. Жакшына кайсыңыз? Endi soru oldu. Endi özüge keldi mi? Endi özüge geldi. Akçadan beni korkutatdı. Beni korkutatdı. Lekin işemben ötkürü. Var bir işeni boğaydı ötkürü. Tiyip algıç adam, ularçı tiyenden keyin kanыңды jutat deydi. Şunday mı? Şunday. Onda kıynama. Андай эмес, кыйнабайма, сиз да. Мен да өзүм багарма, сиз да. Сиз көчөгө чыгып иштеп келесиз, стройкада. Мал койго айтабыз, анан мен келип Жалар тутам да стройка. кой багас, кой баккан келгенге мен үйдө тамак кылып күтүп алам. Босом кой баксаңыз, апар экөөбүз кой багабыз. Болду canım. Ne desem şöyle kılağız. Анан ошентип сиз кой багып келесиз. Мен үйдө жактам мынтип тамак кылып уйнаштырып коюп. Болdu. Ana şunday desem. Ayaktan 1 milyon, 2 milyon. Aytmay.
Meni ham qiynabay, o'zingni ham qiynabay. Ana shunday tursa. Men erkeletip Halima krasavitsam, suv deb tursangiz men hech narsa demey. Voy, Halima sen zo'rsin, молодец, красавчик. Endi zo'rman, Krasavitsa desang. Красавица, молодец deb, ko'pilagim, jonim deb. Молодец, Halima. Halima zo'rda. Kuniga meni efirimga kelib tur. O'yin qilamiz, xudo xolasa. Like bosib, men sana 1 million pul toparaman, xudo xolasa. Shunday olib kelaman seni. O'sh tonela olib kelaman. Men do'stlarimda pul katta. Pul kattami? Beraveradi. 1 millionga kunatda bo'ldi. Ооба Өткір aka негізі қыз балдарчы Өткір aka байлығын ақчасына қарабайды, ешбір баланы сүйіп қойсачы. Ешім мен башқа бір қыз менен көріп қалсам, менен қапа болбоң. Не дейткес? Қайталаңчы? Men Halima degan devishkam var. Men boshqasi keragi yo'q. Men suylashmayim deyim. Bo'ldimi? Ayqani. O Haykani ham aytaman, Haykani ertaga aytaman. Hayka, bir kun kiradi ekansan, ertasi kirmaydi ekansan, sen tashladim deyim. Bo'ldi. Halima degan suygunim bor deyim, mayli. Siz ne oşanda Ayka efirge girbe olğun üçün siz taşap atasızbı. Men de efirge işim çıgıp kalsa taşap koyasın. Ötküra başsanız dälşe görbeyin, men gettim. Bo'ldi, ikinchi ko'rmaysan, Ko'rmaysan. Yaxshi qala endi.